Saudi Udi Jene Etuatua Kofie so Ti said ya wodi nsroma etuatua wiem Wona wodi tuma se wiem na de ituma ya ne nkata ho anansi kokroko a wato ntentan e wo poso na de akire woda nchem awie yi said ya wo pe no saa ne ye be ya ma wo ye de wasida be famna ni mu ama wo Yada wasio Wa mayanka yakataso Sompa 93.1 FM Sompa TV Ghana Yeni etiefoni arefoda wase Upo wiranu onam te sekata wire Adinyi na sutu foko toku sede rampo Una shishen fidie matromo bidi ya kwa didie Anna frane kuni wudi Kenten krechie Wobin frɛ wobin wobin sun frɛ wobin July bo so many that was what you know ne se show papa dia santemai bono mai my Ghana yajia tumu Ora calling Samu Poku DJ Tofia Minister IBJ Kukuwa Veronica the Evergreen Janto No be no monim die. Oh, you me bo me go se me ye kakra. Na no so me dase. Asema okaye no. Ampani ampa be kotra so ye adwuma. O se oni ayon shopping ayon muhia. E fa nanum asemu ni agbo. Onyankopon hye o se o mamu. Se bi mpradu asa wo hu obi na se wo da mo no a emunu se wo ye nipa. Ya kanza nkoka ayon no. Na ni asemu no kache mase ho. Anadwumi tase ye ho adwuma. Ayo. Edem tudo no say nipa bi ye very very careful. Eti say we very careful e bo won kasa waseta no nya mesom. Me da ase eburu na aye adese ye nya wo Sompa Nkomo yi. E bodu donko bia wi asine mese nyina etie. Ena fidie be na ekoso e ye Sompa Nkomo. Sanete. Awia we ba bia be frɛ bia anda kona anda kanu inside the rubbish in Kanu. All day in court. Judge na abroche for no so mu chia wo. Ana nyame adumazi for no. Ai efieboa. Eno no oti opa wo se the way I see ba ye peja show de na no de no. Na mo se na se me jedo ngosa no ho. O yi ni top by top and step by step. Ana aduma chede so no. Me me die me ndru. Debi. Me nkase me ndru. Debi. Obi a woni de. Etinyame hira. Asem ne ye ni zip. Na mazi for no ye tu wo no. Na ba ko so ko wasem na nso ko so odan sem betu na so wonte won kire me wa woni store woni shop o mo ko ma no tumi yenye ta change na kumase no na me na so asem wodi o be ka kire ye pintu a ye nto aba na nkrafo mu nka ma ju kura bon to the gun se na aton wo se ebu store mi chia mi fie wa ora kwajo Korea me Korea kwajo wi a chia one santoa na me ba ma santoa eja wo kan betena konwam na fankrata abra na fe feedback no pokwa bra mo hwe na yen kama ni pantesa sem no mo de bedan ye ne ye dino kama ema asumdwe ba videos na ye ready ana enra ye ka sem no IBJ adawrom ai fatoso na omo mi musa jo kan se no ho ya ejo kan ma etesai Pampacho Radadum. Oh, said Nakakren, who the assemble die. Say, when no yerentem, a japade, Sebea, Mobecheni, a dynamite, me was to be Emma. Yamia dom Sompa Nkomo, Yamin, Yaka Samonamasum Jabba, me a Japadiano Kama, and Ramubai, office, Emma, and Hunkratani Bibia, and Shia dance the fool. Said you send you no course when you home. I'm if many eje ejo na wo banen so a na wo se osu obeku no so abebun kotodwa pauchew sa wo de ne fom so ache no ama media cheno aha eti mama video ne mra na yenhwe enra se dia seni no ekos aha sina ebusuan nyina ne baaye sound di for na kasa no na wo hwe a me so na mete me office ya mete makonwa mu a baby I would do it mama e sound we me sound
na judge wodini hene eja ukayire na ohye mama kansela ensere faso ye nyina ye tie sompa ono no te ho a wo hwe no like ono so kasa no dinisiso ebi yeah esra mu school fees mo ya mo meboa ye wa hakakra asam o enti ena ewo ho no a d4 kasa no na video phone sandu be ni phone bi e wa sandu phone bi sa Is that Joseph the Grammy? Sorry. Naturally say the body pet no aba be say abusuafo no ya dance for asem no mu and I will be a sign that's how the judge na me so masa the judge krata ni the body the case the process enti ye wie bibia na chese se ye tu omo fonso akire din ti ejo kan edan no se wo na so pede wo kurum ti no na wo je ye no meboa ma edan na de ye mienu ana so no fa ba ko eno adam ponse idea no ma fe de no edan emiensa na wo mu ti no oba na fa no ana ma sa to level ewo fie na nim e de ama no now so and also the and say no edan pa be enai ana hall ana so ana toilet and bath. Now one can side the Juma. We are city agents. I'm about of if no to fools. The one idea to see a day. And H Yuma and yet. Inti call papa and I call you queer and I'm one that's okay. First, at amount, but some how I died. Why? Indeed, the idea now become a chat too. I was one also. And the I can't actually to know if somebody got a cook radio station and if any few minutes and some
Emma will be and I say, na mede asɛm eba Sompa Nkomo womu anye asɛm no and so womu edi ne troka ama ya kan ma na si pepe atu yi yo eti judge me bo me nua be makaka na enhira nkoma na me ene adwumawura se wodo beta akonya so opepepe ye ne woni kurenti no osuma ye me yekoy ampa yekoy ye se na adwuma de tete ne mo wodi me ko na akokɔ ebe akese miensa na ye ntimi nya nanso nam se de esinim asam kan ne abotenti no bibia ye kama enra pipes nyina kodi ohwe pipe ya papa yi pipes no ono ne da na ewo ni kurum no pipes ni nyina ani ana letter bottle so eno so ni oba so agene de ebusafo bia nsa kan de se de papa yi okoyi ni niema kakra wo ne yiri eda ani mu no na wodi akwange se bia to atwa sempo senka ye be kan wade no ena oba ne se de enyeyi omumie ni nyina enyeyi and because papa yi wo yetintai na oba no so yetintai nti omumie no mo twa beti ti je onyankopon onhyira oni wa bedwafo pa ye damase eti ajo kan ye dase sawusu nya ye mugidie na wodi asem ne bedan ye beja akwan awrade nka ho why ukoyi niema no so a boko why abotere nko a wada woro ma ya anam mama pacho na o so oba no papa ode ku fi at ta kwa oye ne ewo krom want say proud no man so no so inti make if in echo to be any man so no so injina is a man so be any problem asumdwe nko a wo kwa akoyi uniema no yedi ese bi abeko no oba me bi abesra wo ya ne na judge kotwe koda nko hurumu ho mo amokoro so anche bia na mo to monsa no wate sa wo so wo mpena wanya bi meboa amma endien ejampro wawa wudi ka wale sana abefa we nti weje ese makoka made abo meboa woda wade ho wo wi mu ti ka wanu tum me ko uniema se na bibia ni ho anam wo kan edi ebiem wo ka bibi foforo yo kan madam menu ape ono yenina yetie Sompa UK sister Abwajuwa UK ono na tanich ema su akwa ono so no wa fane bagay no wo hwe school yakwasem adofo nyine sister Abwajuwa da se koso wa hwe ne ba no ema no enyu nsa emfeni so ti ajo kai so da so ye force adwuma no amma enti se de enti menya wogucha no waji yo na menka ho why ibia be kama ya no ahwe ho so ye ye da asisa wo bai ebusua ye papa ajo kan na asumdwa aba anya ne dan kama nti oba ne so akoma to ne ye menno aye sister ni enya asem ketwa ono so de ne dom ne na busua ma bibia ye kama na eno de no na enra ye Andrews ba ha be kan na asem kama so no abai wa bia wo me ye woro akoda no kura bo ne so ye wie makola ya tena fidikasie so kura pa na se chew se branyi se ne ba ye no se na no tia ya fa che wia se nyina ehwa akola yi e mama mi atasiama Rebecca Nsuta me kura me ne wo kasae wo se boni bia ni ho ne ye se enra branch efiri a wo koye no bibi kosi Andrews etesai pacho enra de ne siye pacho endra me free ase a me ko no me dru Nsuta ena me hia me nua ketua odi machi no okofie na mbisa an baby ya okono se okwaje ade nti okofie na me ni sign se ye ko nti ye ko ne fa
baby empatemo a fa ko efi a ɛhɔ yɛ kwan ba ɛbɛn ɔbaa no ne onua no fie nti midru kwan no mfimfimi ne me ndru kwan no na ɔma na gye nema no na ya wo de akyere kasa ɔmaame ene onua ketua bi ɛte blocks so wɔ hɔ nom hwan ɔmaame bɛn Martina maame abawa na wo ne na wo no ne maame ɛyɛ wase a yɛ frɛ ne fon so no ene onua ketua onsasa ɔno nso ɔno na ebia odi n'akyi na ɔmo te blocks so wɔ hɔ ɛna meyɛ sɛ metwam ka me bɛkyia ɔmo kora mpo nti mepagya metina na onua ketua nsɛ wakwasi agyeman nkwasi asɛmbɛ na ne o maame akua agomu di ne saa no ɛyɛ Martina ne nua ketewa Martina maame na kora na me na wo ne maame ketewa ɛna wɔka saa asɛmfo saa de kyerɛ wo pachwan nti meyɛ na mbisa nsɛ na mpakyɛw ɛdɛn na mayɛ na ɔse nkwasi asɛmbɛ na mkɔtena wo no mkekaeɛ no ɛna m se media mankwa nkɔka biribi bɔne bia o ɛna me nua ketewa no bɛgyina m'akyi na ɔkaa sɛ ajingo jani enko Sompa nti wɔka sa na sɛ ɔno ɔkasa wɔ ne hwenem nti maame no ebisa nsɛ wodi asɛm na ɔgyina kyerɛ ɔkeka na sɛ ɔka nyina no ɔba ne so ɛna mbɛgyina me nua ketewa no anim na m se ma na ade wo baba bɛyɛ ne den na ɔse na ɔso wobɛbom ya na ɛhɔ ana ɔsɔ matare ne wase Rebecca yi pakyɛw da bi onua ketewa no ɔsɔ matare ne busei ɛsɛ ɛnɛ deɛ ɔbɛbom ya ma me soma bu ne bi ɛna ɔmaame ne nso ɛbɛsɔ matare n'akyi nti ɛyɛ saa no ɔmaame ne bɛsɔ Rebecca no bɛsɔ matare n'akyi no ɛna onua ketewa no gyae sɔ me sisi ɛna weetweme nti before pagya shirt no shirt ne kɔn ne yɛatwe mu a te sɛ ataa maame bra so no ɛno no yɛfɛ no hook by hook ɛne yɛatwe mu na ne belt ne so fa belt ne so wɔma tete no yɛtete belt no yɛ hook ne sisi ɛne yɛ hook ne kɔn hook by hook tuomo na tete belt tete belt ma mienu wutimu sɛ ɔsɛ atan no ɛnsa adondrom tu so mo yɛ ni bi pa eti ɛna yɛ de yajingo nti pacho ɛyɛ saa no ɛna mpanifo mo wɔ hɔ no patapata ya ba still na abufuo wum ɛna maame ne kɔfa ekotu egya obi di aso na ayi wase no pacho otu gentia okotu ye no ɛna me so me ka sɛ ɛhɔ nom de nyame anim no kora me ka sɛ me ngina ma ne mfa duane mbɔ ɔde ba me so de bɔ me a me so me de bi bɛ bɔ no ɛna mpanifo ka sɛ ye ka asɛm kyerɛ me a me ntie me nkɔfie ɛna me se mate ɛna me ba afi nti akra bi efre ne kwaku adepa se bi ase akra no onko school ne na mantem wo sa ena oba afie na obeka kire me se ajingo ene mi hu TV so na am se a me koka ma asem no o se o ofiri ono Martina ma me se ena ahmache obema police fo abeche wo bedem ena me ka kire se obema ya beche wo se de na asi se wa komunipa no o se obema ya baba abeche me medem enti mpacho eno anche bia ena obi nso ba nipa kro de mintimi mbo ne din wa ha e ka kire e ba be ka kire me se me hwe me hu yie na ma me ne se ode me be sa akodo su won ma awia kete obema police fo aba be so amako nti ma ene me ba ya ma sem tia wa ma hu se akora na omma me hwe no nti awia se nso nya sa ne nke ya ade nso anya ye me de me sia bo adwen awie na se oseme nya ahwe a omunja na menko no omunja police case no na me so wo pia ni wo betimi prosi achewo kwanu tum atam Rebecca who wants to take mame tie na tie ni ye wo maga nemla wo mo wo papa you a wo bia wure pu ne pen wo papa you a wo no yi kwa wanche no wo papa you a ye lesbian wanche no wodi fodi na obi e papa mu wa akɔfa no wo se wo ne nanyem na wuro no de ne bɔ akwala ne so wa hwɛ no wa ma ne school ansɛi sa akwala ketewa wei etimi ara wo ba ne school a ne nyinsɛn ama na wo awie wo maame no wo kura no ye bɛka sɛ wonya responsible but ye hunu ne sɛ wo ba tan wo de ya wo na yeye ti na enra sa asɛm no yankɔ sɛ wo de ya na yeye ɛne ye gya wo ye te ya no ma ye di asɛm yi emema ye gyina ye husu po dwane ye wo ye hye ye ma ye ne ma anyima ye dwane akrespon economy wa take responsibility wa wo awie dia wa hunu se wo ba wo nana
waba be fa ne ko wogina TV so enra phone so say one no betua hospital bills Rebecca me catch na wo ne say we you pa my yantia kola yes na yanhwe ye hwe puri for kwa mo che no say we you pa na uti suta wa me atia ba mu wai ko ne enche na yare wo ka assemble ni Ghana ha ata esiama Rebecca ensuta mo amunim no mo ka kire no say we you pa ebona hem said ya me dia po ma hem ya o me fa prosi nchema ni e prosi kura ba cha kola wi na yare na yanse adai Mr. Champom wahini enra ye ko fie nyina na medura asemi ho ese national service teacher ni no a o ka kola we ne ababa na ebu omu no there is something fishy about it media madune me na kakra e wo ho wo mo ya kwati ya ne bebe wo mo judge ya ne bebe ya be ye ti ya ne ni ya research ngo ni pa ni akola na ni akola na nya ne pa wo be wo ka wo be ti suspect say ya be ajingo me woni ga ne ni say ya na ma ti ya na ma wo woni ga ne ni say ya ye ko e be ana opuchi ni akohwe ne sakola no enya wo pa ya be wo ka ya be bu ama no atasi ama Rebecca national service ni wona ne ga ne nyi say ya be ye DNA Baby, Mr. Champo Pacho. Eno de ko kan sa. Uni evidence be che so no ne say. Pacho. Sorry. Bia na che so push allegedly. And now confess how confused we saying because akoda no anya na dwe say obetwempra. And na che so push no. And ono so ekomu. Na nka why na fam nyina Mon frère lawyer ata me. Mon frère lawyer ata me nsamaye. Mon frère lawyer Philip ata me nsamaye. Akura we lawyer pepem. Ni aye hu DNA. Na ahwan gan your friend saying Rebecca no. Young lady be the picture sending me come any channel. What do you mean? And I report ya kola no anyway I wono. And I do tina for so ya pa chow ya krokro. We are wine. Adai. Wo papa wonu mu ji. What do we? South boy gamai. No, ya wura na po bi papa ma so. What say you? Me na kodenti maji atum. Na mu koto abuku ni so apro no. Esa di prosita de man edin ho nika e go fie. Wo wi akofie. Na prosi kura beba police ni yanche ebe chewo na frai ne yanche sa police no se ye nyeta bi nyeta ka kasere yen police ba chewo wahu ewia so no ya na ebinim wo sabi o mesrameka omo mpe asomdwie akodai wala low abra no ho ase 18-year-old boy share responsibility ya just say what did it empany for cry edwane na ba me de bintimi hu se bia na akodai wo bu no bofia abusua ya akoda firi mu bia na menim o na bibi wo mu a just say wo hwe se na ma me twiti akola wo ya to frank nya wo batan kwan na ese nkofa so enu nti ne me kan say ma me no se wo bo epo bia wo very careful because Ghana ne yawo no emra eye adwuma akora no wo ye no so no wa hwa no wanwene anya no enti oni fo wakwan bia so enu nti no se wo fa ne na dia na fence sompa fo so wo yin ne ye wo kwan a obefa so ama asondwe aba ya da se ma Mary yo yin ni me da se asem ne de baby a ye ka kono eno this boy is an innocent boy or you're very innocent na me de me hu the whole issue ni say nyame peso of akwan bi so yi akwada free sa trickery mother and daughter like mother like daughter abaya onum wi ni ade ni obi nim ye nim sem ni mu nyina de but from the national service personnel to this lady esa de we kwakekere akwada yi kon a besi sabre no na judge mwaka no say you find out what is behind omo anim ni ewo mu anti omo ya akwada isa say you simple ayi bi akwada ni obi ba na anyima keke nka efe keke kayade a efe kura keke say akwada we atimi agi atum ebi mu hye nkrofo ma mom koyiguwu na wo de nyame adom na say wa agi akwada ya hwe no na say wa sign so ese obe take responsibility what next e de biom enti me de me hu se
nyame befa the subsequent you know ye be ye no so age akwada yi afiri ohaw ene amane adena Ghana ba kwa yetie ye titi ni pasa na be mu wa bet nwensie bo no mwatumi ayere no atete bet no wakwa wiade dabi mema dudu asani ani obi banyem a ye ka chane se memu akọ school eti mi ko school mu akọje woniema atoto woniema mu akọ school who are Rebecca who has opportunity dabi di focus de wo kura no de wo ko ye adwuma no ne yirika hospital de wo ye adwuma wo ye bema wo nyini 35 40 years no ne yirika hospital atade we Rebecca betuaka wo de be si ana o kasa akura no onim se akura keto akura no ma mi wu a yetibiti ne mo obi efro man tete no yetiman leto giman di mama ni fam na nhyere nsem mama yi entiase kura mpagya wado so no Ghana o na abrantie kwakoma to ye na police ni bia ni obedi sa kwatema echi police ni obedi sa se kwatema wo aprosi formu ni mumla won be so sanse mu we so ye ni police bro prosi tata obi akenya be tati we so ama mpanifo nyina atie nka police ni oso ba be cho se wo ni obi awo wa ngune ni mase wa nse no woni na wo wa ma na duro so wa ma na duro angu akoye tongu wa koyi na hospital ba eti police ma be chi wa sa police ni no yiri nyina beta video so ama mpanifo nyina ate na police ni bie no no obedi sa kwa asem no because police ni nyansa na mum ma me no be ka bet oboto mu no bet we me se obose oboto mu no se wan to mu na wo tibi na ofie na wo twem yenu wo pa me to bet wo beto atade we kala wo ya betre so no ye pe bet we sin say ya bom to kuro anu ni be hia se wan to bet ya wo di opa afasa ba bi nso ka utimi daw kata so na wotwem yenu a na kobre boni eni ho ye mpem kwasase ni nkwasase ni ma bia ade wo ye nkwasase ni ma e tabu wo yo ba so nyansa ne mo odum na o eno ye kasa ye de ne die obuo uti pe ne wan ye ni ata video so uti pe ne wan bla beti ni pa usase no usase ni uchale ani watari e sewo ana nyamia yi wodo no nya baba no awo no obi akwafa no ai kohwe memma mo fo bi ma e mama ya ye je obusi baby kwanse party bia ne ni baby dinzamunu e wo mawem ade awu ye e nya sesem ade awu ye ne no no e nya sesem ade awu ye e ye nbadwen mafo ade awu ye eye nimdie di da bia wotie no swanya se ne mperifo ho na hunu se wo batan obi ba na makwakofa no akura no me jeji busa wo se akura no wo ye virgin na wo se da bi obi edi ka wure pulo waji uska 8 million wa fa che ko na se mada obi kwa repu ba o me enche no wo je ni ska me ye ja no wa che ko jiska wa fa ska ko jiska wo wie ya wo bana ka se ko atete kodun wi eje da bi allegedly oh ne de se ni niku ne beka ani ba on beka ye ni ho e ono aso ne beka lesbian tie allegedly allegedly eti ultimate tase judge ultimate tase enti amantamu ho enya di wonu ho ye no wo mla meto bet no don va cha open ko makura wi be ye ti bia yenya lawyer e wa mane so yo mama ye ne lawyer Philipata Mensa enkodi enkomo na yenhwe adene enipa hello. Yeah, hello. Lawyer. Madam. Good afternoon. Good afternoon, Sompa. Yo, your client be the issue be about say of a colana ni nyinse girl na ofa girl no wanyemo ye no na akola ne maame be to ne bo ne se wo ne na nyemo de a won hye no ampa oje abayewa no ema wa makola ni school ansei okoje akola ni school hu ne ema nyina abo ihwe akola no ane ne tena ya ema woko school no ne ne te no ohwe no tedu se obewo no kosere kwan na kra ne ebewo ye wo ye nso according to akola no ne maame no a wo ba ne se boy ne tua hospital bills ye bibia ena maame no akra ne wo ye de maame na kofa ne ba ne nana ne di kofie 2 weeks ago ena boy di asem no bai ti anra ye frɛ maame no no so o wono de onka nkyerɛ na si se mo mehwɛ ne ba no
na me busa ne say abemu we aye ne boni bi wo se da bi woni ne wo issue bi wo se da bi issue bi ani ho wo ma empo ye boy ne say na kwala 2 weeks de wo di akira ye den ena me busa ma me say nti obetimi abehwe ne ba no wo se ai na kwala itina afidi kase su pa wo ma me chewo se bia emla nyi se ne ba so ka bibi boni ti a wa fache akwala ikoya na ma me ne nua girl attack boy ene na ko atete ne belt na tade ya hyɛ ne nyina na ɔde abayi sɛ oduru apa ɔma sɛ wo nkwase asɛm na akɔtena sompa wo kɔ kekae no ɛno nti no wɔn saa de prosi ehunahuna bɛmu wei sɛ adanti ɛna gyamɔde asɛm na ba ha eti sɛ no lawyer asɛm wɔ emla ne kyerɛ mu sɛ wɔbɛrɛ no wahɛ ne ba kɔdze ɔmo yɛ die nya de ɛba no yɛbɛma na kɔ ho yo mami we dia me da se bebre me fa akonya isu na me nda mo ase ojuma pa mo ye ja mo kan ni bia asɛm ma no na me nchia mo tie fo nyina em sɛ oye be ma ne de echinje bia ni hu sɛ akwala ne echinje ni hu sɛ akwala ne ye ne ba omo nyina gitum sɛ akwala ne ye ne ba de or every right says to access to akwala. Yes, so every right is so to me kohane ba. Every right says so to me access to akwala. What you say now? Even crampo no, emremu no. Oh, say bano asama akwala ka ho a court no wo court anasa Ghana mra no de eya akwala no ye ene ye den ye hwe akwala no ye ena akwala bia so hia ne ma me hia ne papa. So benyina ba ya akwala pa ye mamba pa ha eti no papa yi mo man kwan se papa yi akwala ne ono ane papa wono no wa na ma na wo ye po ne ma na ma na wo nti sesi no den ono so ne sika sam ye behia ne sika sam sa se de be ya akwala no ebetumi ne suku hwe mu ne ade ena mpo no krampo no akwala ye tetena ne papa nka ho no ya na nkoyie sa because Yankupon trimupo no mu ni se be ma ne oba ana se omtete akola eti emremu ni de etinje bia ni hu on na hwe akola no ma no wo ye ne de o every right says so nya access to ne ba no. In the second place no so omo attack no no ne no ne ma nyina o matete de abasa no omo sadi police una no anti police no mo de hu police no na sama o ka kire ne sen o so bone ben no waye o de hu so otumi nya specific bone bi se ebia waye bone wei ana waye bone wei o de hu no police no asema na o ka kire no asema hu no asema etumi address e no e bia cho lawyer o de agina ho Andrew said here no tino am so mba me abeche wo no mampa cho o se akra ne under age wo se akwala na woni akwala no according to boy kra so obi edika rapu ne pen ema maami wi amaya nchi ni pakro mokoje ni pakro no 8 million ena wonu so kofa no one na wo no wone na wo awie no wo se akra ne under age nti eno no omde hunahuna no ebacho ono ankasa how many years akwala no akwala oba na one na wo no how many years 16 years na we ni wo 18 16 years dey on under age no 16 years ni under age or you below 16 years yo eno che so you under age or you below 16 years there no emre no hu ni say oni kwan say o ma consent o ka che so gitum kura na emre hu so oni kwan but so 16 years there on under age yo what you say and then if in any case no emre no kura na ye ka ye de nyansa ka ho sisi no we o ye ne papa no se mpo so man e chi ni tuma and why na be akwala papa why na be hwe akwala no yo what dey say and 16 years dey on under age nti say no kra na ti sa dey police ni ntumi mfa no no mate nti o wa say so nya obeti akwahwe ne ba lawyer da se papa ya da se okay yo mate lawyer Philip Atamensa and yate ne kanti ade hia mu won suta ya mu nim Rebecca mon kan kire no said ye mra na sie nie na se wo try so the prosi be akola we ya the orepu akola no je pe raise say issue no because se wo pa beto Ghana ha wi a no dia
ti ye be resist issue no ama say nipa no repu akola na wo ma me anche no na waji 8 million no sa asem no ye de aba ya ba be wi be pa cho ma mere so akasa before una na wo so me sie no na di waka no san se ye lawyer be kan sa pepe ye de ye ten asem ye ntanipa se omu pese fififro ni a ye nyina be fefi akosa akohu ni so yes ye nya Andrew so ma me wa homa ne so no ye ne nkasa right ye ene ne nkasa hello me pacho ma he ya mo o me pacho ho ye de bo kon pacho Andrew so ma me ni me pacho Andrew so ma me ni yo Andrew so di assemble da ye ye kan ne fefe friend na si mama me age atum se boni bie ni ho anwume e wa na Andrew so friend me so kodu fie no ma me ni aketo abeto ahye ne so e madane ntokwa e di prosin so ha no ni ya fra lawyer ma lawyer kire mu se wo pie tumi fa prosin che no ena wono so wo kwan so okore ne ba ma me pacho asemu yi abubo ba no sei na tie boni to fama ye madawo ma wo musa me bai ni ababa wa tina ye me kan ya akora na ante ne ho ase enti me pamo ga na ma ne koe edi be wiki wa ha na ga ne ba se obi akọrọ epu na no ko ba na ofika wi tete ya me nsa ana wasa waba no ge no ekura wi chichiri ya me nsa ata me buruburu ada ya wase okọ ne ma no ne ma ne asoma na mana kọbọ ibu ama boy ne na banti obe ka kire ndi na nto obe ka kire nsa o ma me paju ndo ate no na di nti na obi aye obi bi anko kan kire o ma no wase boy ne di kai bi ten Oma obi edi boy na di kai ndi pro ko ka tell ma no ma me aka ho fi na chese boy na di kai repu ni pen ai ata Rebecca mo enti o ma me na aka ho fi nti o be ka na tinye ta na te de en ye ko enti o be da ye ko en ma ye frɛ ye sɔfo be hwɛ ye frɛ o ma ne ka tell ye sɛ e kwan ye ntu fa fa kwan be da akwa mu na on fa ma ne ba na ni tin tete ne tete ba me ya te me ka sɛ no akwa report o ma mpɔn me bai de wura mu sa na what ni ye yu na be me de sie my performance and the Bible quote to tell you because I call level 200 and so for anything natural machine and school at the call and a jawdi akure bre me magino but so na yanku akure school by akure ye dipa ko to ho nyama de akure no ko school ya o se na akure ko si dia ono na e manika akure wu ya afa de anya ne kankan akure ama wonua na odi aba wo so ne be ya ta de ma wa se ne be tra jodu edi ma tempa wa mampon wa difu apari fun edi ma tem wa ko di mutu tani me bana a repu o mo ba ase no ana mi akora no wan se no obi edi na ma mo adi sika mo di sika no mo di sika e bre no mi ya me samu na di mi ti me na ba na ma na wo a aso ebi e ba ebiem mo je mo ba na anka mo fa mo ba na me ti ma chene de me sram me se di ene kura pepem dia ya kika kwa we akwa repu no we akwa repu na wa ba no kura no e dia ne chesa chingo na kura ne ba me enti ni bi enti wo mo di mani ma ye fam wo kura ma mi ti mi mpie me ne man ta so anke to mi ri wo mo du ho na mo mo fi ba kwa ndu a me pa cha ma mi e wo chena wo betimi aba betimi aba wo chena bra asem wo chena me say ye be twi afiri akodru Kosovo me twi asem wo afiri akodru Kosovo asane ni bi enti aka eti me pacho wo de wo chena wo bebe nti me ha wadwen why wo chena bra na betina fidie so mate ye da se awrade nsira mo so ye da se adai Ghana ha wo ba obi arepuru de di kai wakache wo amia obi arepuru de toso mienu wo kwa bai we kura wi chichire mienu ani purupuru allege ye de se ne ye wo mo no mo frɛ eti wodi ni ye business a o me ka kire ye ba mi na ka se kwa no o si ye cooperative no o si ye kesi tia ma me no wotimi for man mu nipa emmo sabe en ka se bi so ye adwamasam na se wia wotimi for bi ma enyo nkwa ba no enyo nkwa ba no na wo wia sa ba betuto ayampia akwakosia no atado beto ye wia ye bekokọ DNA test asem ni benum akopim se ye benya ni teacher ni no de one ni daye de owre po no nyina bekokọ from na ba yes na police for
nsutane mampɔ saa asɛm wei ɛda hɔ no wɔn mo hyɛ ne yie na ɛ delicate issue paa ɛsɛ wɔn mo hyɛ asɛm no yie wɔn kɔ wurapu no wɔbi awurapu nipa te mampɔn hɔ ne maame agye 8 million wɔdi wafa ne ho adi ɛnyɛ de wɔne na wɔ de ɔne na wɔ mom no ɛne yɛbɛkye no 0554931931 0548931931 hello hello Pachodin baby akase free yenti kaka me kan say ana me feel so we so I can say mama no after the am on radio TV so am a keep for papa yam no oma asam no e say wakana na obi won ma asam ba fi ya obekan de ba keep for radio na akere no ba na ko react asem na le kai I say abante le ko no ma na ko react I was saying no e ma be I was saying no e ma be bia na no ko to na I was so before that I say yeah that's it wonu adenti na ese wo ye ne saa bone bai e na kure waye enra ye nyina ye da wase ye krokro abamu ati afidie so pa wo chew wonya die pio hello good evening Pachodin baby akase free Pacho from hello okay ni kase free ta fotre ma yo yanko yo mama me Pacho Ghana mra Ghana e ti se me wo ba no bi ko repuna bitimi de mra hye ni nsem ekoji hu sikadi wa me anche no waji sikadi ani di mama na nkasa na o di sikadi e na mama no o hye ni ba ne se ni ba no mo brabo ni enyi su se no case no na ye nchi mama no na ni pa ko di ka we fu no e kwa na mama no fa process try boy we bim o di akra ni business sa case no ye nyire ni achire yeah that's it hello good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Me de ayi ma do ma me kase free me na. Yo. Mami ado ma yetie o. Mami ado ma line nye hello. Hello. Pachodin baby akase free. Me pacho ye friend me Stephanie me kase free Kumasi ebo kwame nsia. Yo. Case no aye case ka na median ka me gitu senka DNA no wo mo de na mo ye DNA no na nipa wo ye responsible ma ra no omra no me tua bank case kenyi na ma ye bo no mo ye bu bank ye no ana ma me no so kwan bia so wo se tin tumu e wo se se na pa tumu mon cheno dasi sabi oba tan a wo bab awu 2 weeks na ye kana na akola ni the TV so akola wan asem the TV so chiman so hello Pachodin baby akase free but I'm kase yo yankwaja Pacho you need to need to ba you know what I'm saying na me do ta ko baby na because the master ni na Pacho na dasi Ghana fo nya hu sani nua bi hu akire no ye hiani a na ye de ensam ne ye de hanipa woni kama fo nti hello hello Pachodin baby akase free Pacho you say mo foku because I'm feeling brand buchi yo yanko poku ye nyina ni say enra ije case no pa plano abema wa ya de pa na ni nti a wo de asem ne ba wo ni nyina ni say em say na say no e di kind threatening eni ti na wo de ne ba na o san dada no wa ba e o san kan say na say no ba na say oba ono no any problem there that means say asem we no na say no bitimi to akola no nti na akola no edi asem no ba me de say Sompa TV Sompa radio enti no mo veni o very very wiki the time me say na bo obi aba ma say come say ono working a hwe akolai what ma koji form sa ahwe plan no na wie school
I was also over here no ko e mo tell you I was go so responsible na my me near that efficacy so say and if sense oba won ne hwe then say akla no mo ma me di kan chesi no eni ti na akla no de asem no ba ho nti ma me be tinya ku akla we that because what you have ati tina ta ati back ne de ma me very weak. Yeah, that's it. So what you force on be back case in Mudia? The already poor Colano. Nani mammy 8 million 1 million chisa permano. Jane Sompa for I want your neighbor start. Hello? Andrews. And Ryan Aquadai, Pacho, Momos. Mam Pacho Andra, Omukasa Chemino. Pejauti. Madam be sending me scan or catch him some Koda guest house on a plan. It's Henry, which one want to me and Quadelphia. Mesa wo kofie what asem na ya ka kire wo no kofie na prosi kro ne mechew na ye mpagya asem no what na ye court ma ye mechew na ye ma ye lawyers mram na ye mfamfiri ba bi ewre pu ye na ma me ji 8 million na wa me yanchi sa be ma no na ye we omumienu de obedam polisi kro enkwatete what kofie hello obedem team so be so pa Jordan baby akasa free I'm a cassette for the firm Sakote. Yo, yeah, the church with Dana Melaha in Hayajin. The Tony father, the Shema, the Shayere. What I say? I say, the more I suppose I say, that's all about our fun against one. Certainly, in finding a head man, also by any yet to one again. Now, my many distance to say, maybe a master say, Britannia, or for them or Tina. But me, I catch the name of the man. That's what I would say. One time, I was a gun and very hard. What I say? And some one of my minimum to for. When you have some food, a sort of session from platform, because of power mutation. When you have some food, and now, my men are some 2 man arrest coming any day. But it's not a to Rebecca, police be foul. You bet so. Say, I'm repuba. No waje usika di no ame anchi ni pakro na wo me achi obi a ono ara wo ba bi proceed tata no ko cha no pa wo bedem hello dofo mami oyibo ma fiu keke jai nya sam ketwa oh nyame shira na odifo ho a metiano mo boy juma ade na hiafo hu na manesa atamo ya eni bi atam ye mobo ye ni kamafo by Sompa ma no ya eni bi no mo be kan maye na abrante no se wa ya ade penyifo kura nyim amanfo kura mo dwane no no wa nyim no o hwe akola na umpe we na opede ana ope the order ni kem na wa be hwe ni ba na na ye nim esena asem o mami no o hwe yie na Ghana ha obi ani o a o chemla o ma penyi kwa ya ade enya ye timi di ni ko gina course ti ade a wa ye no wa nya ade pati na ta ade fe dey many are mad. You are naked. Mommy, we better so about them. I can't read the baby now about them. Oh, by Kakana, Mara, Ramona. I don't see no Tata Planisa. DNA, so for my new to me, yet DNA, what you for. I come and you bet you. Yeah, but you to do. And then what's yeah, but sorry, I am what you ma. You pay it to the end. No, Nasia, quiet. Nessa crowd when you're ha. Uba wijo to nuri no be aka repu no 8 million no be na ko wa o tata ni sana ede ensem ha yo ya da so ibo hello for free for me no for fridge me hello yeah afternoon din baby akase free me keze fi buase yo yankoi yeah sa so we akwana asem yo okay hello eja yete wonka wa ikasa sa kwara na asemi o kan we bi to me sa ma me ka fa kwara bi ma me na wo ba ma me me sha kwala na mudu na wo sta ma no o man kan chira me o man kan chira me ma fa ne 3 years on pa lu ban kan chira me sa ba fa no wa na so bi na ya mo na mo ka chira me sa akwara na wo by Obajisika dia, do on him the Obajisika dia, or Famika Chemise, or Hiska, Nama Senano. When we have a family of time, which I want can't up to now, 2 years, no, Paru Point Jeremy.
Yeah, that's it. You're for free new tattoo. Hello. Hello. Pachodin baby, I'll cast free. Pacho, me cast free teach my a friend of Abubakar Ali. Touch my brother Benyeso. Pacho teach my mom prison lie. You young quay. Pacho. I get them, mamma, or some would train in young sapa because you are fair boy in school. Because someone would tell the boy and so much an action or no. But never I'm so on so school. I'm under my side, you know, or some would treat boy boy and mom, girl, mammy, I supply, because of the judge on a Kurampo. Then once I shop while I'm school boy and one to my boy and some 12 school. So, over your year and so not as a near Alan and Fadia. And a boy and father in there, the Tiatic. Some 6 years, my boy, no. I will use that's the one. Because that man, Bana, way to now, and I wouldn't have a man. Yes, no, that's it. Hello? Pachodin baby, I'll cast free. Hello? Udin baby, I'll cast free. Hello? Hello, Udin baby, I'll cast free. Hello? Enko computer so eje di mra. Ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho wo poso ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sabra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdefo ene wo de be miemia kakran ko sisa won so benya wayaris ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo eye universal natural clinic ana make for the amawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso s-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Yaminti Benyawayarisa. The glory belongs to you. Wo medu ho ya pao na nemre musa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokọ me de heba de me nkobiem ya kwa bre bekwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de omuda soronku nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a mete yaw na sene ya machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti sene ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wen tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so o Medina Firestone footbridge wa afei o takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomodini ni say ya wawi hey asem we ya ne na ya nwie o wo de bo wo zipay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko zipay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you will seek our zipay agent a eben wo netua entity ekitwe bi pe you will seek a bia biara wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram a fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika yen ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na zipay mobile money de ye bo ho abre biara jimidi akwenye bebre a akwansidie biara nimu nemum kaise nsise kakra wo ho Yenina ye tie so ago GN life dawase se wenya ye mujidi
yenida se yebesi yeda demu efise yeguso agidi se wabrabo nhia se wo pese wo to insurance a oni yen sha ase ne so ana se open semphobia e dia fa yen smart child policy no ho yen passage plan policy yen lifeguard policy ana open wo sika gie no ho insemsem bia freyen our 0503 740 990 GN Life. Still, every life matters. Ebusiafo asemno yegusua yedagono so ya promote gusu kona foforo bi atia betum. Hey Andrews meba wo bai ukure bodua kanu kure kire wo maame wate abayo ano emla wo no no edi asem no ka kire o kanu kure kire me dia matse pacho sa time na no onye ye no de eno ye repi no ni 2 weeks time no ka kire me so onyim ye repu no 2 weeks time no se ne menses ama no si amba ye ko check ye no ye that 2 weeks time na ye ko check ye no mo se enye visible inti yembra ni week inti ni week na ye ko ye no eno mo se aye visible adi 1 week 1 month 1 month edi 1 month ye 1 week edi scan ahun krata na kura wo no ne na sa time no he ewurade Andrews hey ewurade nyankopon enye 1 month na wo se 1 week what be that emla oba ye no first scan report no fama me etiefo hey we ntin perifo so fifi frani ase a ne abupa ba no na chese per report ye kura mi emro ka che wo so onyim 2 weeks emro ba wo na ye rep ye go se ye repu no ni 2 weeks no so onyim onyim 2 weeks ena mokoye no so mu hunu je said 2 weeks bi na mokoye no ena ye so onyim 1 month wo de die ne betwa sase mu so eti Andrews wo de ko wo chena no maame momla why who kon kofie enko ba bia police be chiwa frey why I D42 I eti Andrews ko say crossing no be chiwa frey na yem frey lawyers ni emema u bail na fe wo chena ye hwe ba bia o my Ghana mla no ye di begina meba meja ukwa wate ewrade nka ho ukodu afrey ni enti se wakodu yo ya da sidi abusia ya de ye tasem entanipa said ye beya ba ya kanu sa no bi ade ye be kanu kwase abuo ene entanchia edoso ahiafo ehunamane ewo manum ye nyina so ye kristofo ye nya kristofo ye mizlimifo adan ye hu sei adan ene ye hu sei case number 2 Apewe Kwesi Emmanuel Apewe enso die din no Gurusi awe Gurusi ni ayo Apewe Kwesi Emmanuel wo firi Kenya ase saman wo ba ne kontonkoro all day in court krache oba mi show isu a me wo Bible me wo Qur'ani ena me wo bodua de na ape be bodua no ayo oba ji bodua me wo san eduru abere what we call it trafa peja kosoro me ba eye me Apewe Kwesi Emmanuel asema me be kan no kura nko a kontompo nka ho all day in court pia papa wie ya wo maame wa bebo maboye de na ejeje wo wada wodoma so ani die mu a me da wase e wa kwanya kese ya mo de amami me taitie mu ai Sompa TV ne FM na me young boy amasiso no mfie se awe young boy to ya wani manyi 34 years ayo na me see so Sompa FM see so hard work na me but normal koye wa brabo
91 na me ma me di free mu sa tam na me a small boy cry na class 6 na ma me free oh ka free o free mu na dia toto no ma na papa ya o ye me papa o ti atonsu ti no aye na se na me me grandma on etete me no ka kire me say me papa's person me di nkomo na dia me hu e no se papa owo mi no ye no ne tans na di nkomo maane so kakra wai sisi ni ade na ya no me se ne ma mi no dia me mra kuma asna me net na nje okay me so me nkura be na me hwe no ba me hu ba bia no ti no yes na me ne me na na di nkomo no mu ma me ba me fada nchen no mu ko osiri mko ya amamre edi amamre se dia wan hwe me ni nti no like e was so on ye no ma bi man sasa yenina ye tie sompa be di ni side ba na odi mi to aduma mi sua fiti aduma 3 years enu mu na me di nya ka e ko Burkina Togo ni Niger kwan so ni okwachiri ya ugali bidie ni je ne ya yidi mpuna mo de I confirm the mo I confirm ni sa no man de ye fa na ko amo tino enu mu na me di nya ga obi e wo area ho na me wa putu oja di nya ga obi wo no na da me ne ko ya santini ofribu ase tutuka me ne ke kan na nya mtase ye adwuma na me ne tina papa fia wasini wa putu oja na me ne ga utie ohinini adazo na ti wo no mo na ja adwuma din ya na me ko kwan so tino ho na me nya atinka wo ma ya sese ade yare e freni henia ha me ti enu mu na there's out to tronso how I said it man funny serious na ja me course we ja adwuma me ya no Sompa FM so ti enu mu be ye kese na me be ye operation me no kase na je say mo itro no ama ye kese ma ohwa no ehwe me ba ohwa na ye kese me patcho da bia me se ohwa ne wo esoro sei ti odi no de ne bo wa ya ase me patcho sengre ban yo to aso utie ohinini so ye what na be anu mu ana me so me ne girl no wo ye tina before says I ran be ba na me na wo me ba wo 10 years sisi ya na ya ran ba ye no na ya ko ye operation met na fie na doctor advice was me ntimi nye adwumaden na me de titi fie ba me hwe situation fie me hwe manim ni machi a bo ani ba bia na was me san go back to adwuma no ba mate na me de ntima anko di mate no me san ko border no so na me lodu nya ka na me de ko bush ti enu mu na me ye adwuma na me ne oba na yenina ye tie sompa ba me no kasai abefuan sesi a me ye adwuma henia no wo ho no a chese me ntimi ndia adwuma e wo se me nye na nka se ne first na etie no a me de hwe me yere ne me ma no ti enu mu no be ni yi a ko 2 years na oba no I say fie kasakasa ni ahochire nti wo so ntimi ntina na okoe na ja men so me ni na mua na me de be pay me si adwuma di construction achi mommy wo me no me hard work apa me hewa ho de a chese adwuma ma ho foundation adwuma a woka so me nyeme but yare ni di menya na me nkura bre mu nso no ade bi fifi me to se kokobo hey I'm funny serious so we had the address bibi so abepuma utunu mu sorry utie ohina utu nyina wa hange me wa huhia mo achese ma no Sompa FM ma ye ne meye sky na ka ya me free kwan so ba ya wo de akwan ade no ma numundru enko na ya obi ne wo beda nadwo enu me da esumo taisi mi hu sa no nyabotere wabani kun wa kun kokoti sama mi ni papa no kurani momi enfo mo nkwa tu maami ni papa yi a wo mu gu nkrofo so anadwo abrante TV susu ba besi aya wo we no a beba ya pawi apari ya wo no beda nadwo oba no epacho me tai sud sada ya o fidi anadwo ya basa ye wasre o wono sa wa no utimi fidi fa ye tie sompa ediminya mama adwuma bia me bia ba utimi fidi fa ho de
Me fene sana be yene de. Azere. Wasu da yena me fene sana aba. Na ya wo ba uhunu ne se wo ba yi ne gina ho ani nufu sisi so ana wo de abere wa bi anim se mesisi ya champo na eba. Me ba ka no koda kire wo ma me no wakoda pudua. Ye apame wasede. Mommy. Yes wo ba na subu a wo bu atopa. Ye Musie ohinini adas. Fabi yesterday wati. Wasoro ye wotanabria. Mami godi dwamra na to ankomo no so. Eya semu. Anfa bi anya sede ankola yi wo haw. Ejemos case ya bo nti ene de tua ne tugire wo be. Omusa so atopa bu. Jai. E papa bena dia tia tomu ama wo. Ninu mi enu de. Oh, ye se omu ma yeso. Ha? Ka wi ri sisie no egina wa. Obode pa. And yet, your ponqua would you. One so soften so home by bay, papa. Jatan and Wamba. Hey, dear Ben. The come say, Bob Record. You. Medium, I mean, Jawai, me pacho. Ebusia, Ubadachi. Ye bubu faso, ye qua, ye bang, and I am money and mofrada chinsi. And on a GM life. What this smart child policy abba say, Fabisi mabo frano, Misuku. Obinum jonkuku ade beche so ahabo monot se dada nso ti na woni wa maame wa wuti ase mpo ne da sei o se 30 cedis pe na wo ya mabofra no bosumi bia wato wre nchembre mu ye be hwa bofra no ama se de be na beti ase ye nti frɛ wonom e wo 0503 740 990 G and life, still every life matters. Zipe, ye disika jankwa. Na be disika jade ade won na da wo eno ene beboa wo eno nti ene ye de sa kwan foforo ya ye de ton kra disika ko obi a wo sa app ibi efon so dial *270#. No wa press option 1 eno akire no wo press option 2 no wa dial *270# no na wo de sika no atum eye 10 million ya che 10 cedis dia ka bi e be ma 5 cedis umpe we ya pede baby aba de oji so di bi to so ansa wo we de ye de che kwa me pa che zipe de ye boy mra ne se GD Liberty Conference o man ya wadubo ache onyame akoa ya wasiesie na we ebre na wode ngosra egu ne so adansidi enkrofo fredi ne mutibi antena ho bomoden se 29th July wone no bekwa akohie mu e wo Maranatha Evangelistic Ministry Kumasi Adum Harper Road asama ye kasa ho se Awurade ma ye kane anhyeren na chese sumbia da adum ye no onyankropon nam ne boeni so embema han bi atoya brabo no so me patro adum to 4 ye ma me dan na entry Hamilton Minister Kwame Jedu Efe Grace ani afofron kai bia ya eka Mizo any miza drink papa and na ye nom ne de aye hu ye ye di nya ahoden agina na so aye adwuma bredodo no na ye no mizo ni bia men sansemu odu etise duane manager dan ye we overseas 21st clinic wa the supermarket about post office anomanje mama Esther dum ni asumdwe after Baptist University PNC Ventures anomanje taxi station na search enterprises of Abinchi VIP car park wa me pacho 0246270221 Dr. Amuzu also be me fia jo ana wo don so aso sensu ogu wo wasekeka wo pampenjene mu braye mu haw watenkate ko wase a wonwense etete me matadua no ni nyina ye betu ase de amawo ubenya Amuzu herbal powder eno de odi begu nsuohiem koko anase tea mu na Amuzu V powder ne de milk ewo na ma watenka no aba Amuzu V cream eno de odi be fem na de afem se magiri na eno so etimi achi be ma na no ye friend say hold na me pacha unya bi oba bia agese atra ekase otafunhia eso wo frey enso e be deliver ama wo 0247 776 743 abe okunini mami abe mami ene obowura humu na wote aban baby ayade ni free wonam nyame tumi so ekrim yade ne bo ho no de anu adura kan se wo be memu aye mre
ubema no afon fibroid obeyi ayamukro etri abrante dia betra konyamu epidemic etire brayomu how syphilis infections gono sickle cell mojamuyade bowling heart nso obeye ni nyina e de free wo e de amayen me pa cho ye wotano so apatrapa new site apatrapa nkwanta no so ne ebutu 0243 345392 and 0506 460208 Traders Farm Enterprise e braka yellow and wadi bidie pada no ade aba no wo ayamkura fa bi gunsum nennom wuntumi nta fa bi gunsum nennom mepacho bebre wano edru bina eye overdose wa wubewu no cholesterol ji umoja ni muntia boso wo ba benya stroke a obra bone modwuma yi a wo fra ye kutu wo halitosis en mu pampan a wo brush ne so bigusu na fetu sen e ma diarrhea wani mu beto so be ya ba hwewa wo benya bi of Freddie Mens than heba pidan colinac misty any blessing require mepacho friends 0243 943 413 and 0268 98914 Universal Natural Clinic ye no mpeni ntini mu adwuma za wontini mu twetwe uno mpemu wachiri bremo uchepe ukotoje wachiri kase uspana kodunum ni nyina Universal eni ebetu ase ede amawo ye o machines awodo ya ede be hwew ye hwew yemu enema no na ye tu yade na se kura malaria nti bosumi bia wugina ho moja rieda wo so hepatitis B ayamukro osa Universal ho nyina ko Universal ye watonso S line ben bon suo mu wa 0556 244 102 and 0200 158 272 nene ye emon komo tabita kum watching in transit so wo prostrate now diabetes obey free screening amount so full alignment ho a usabu no mu hawo infections awodo awo mu hawo be ma obe me mu hyehyew usisi mu ka odwe yade biada ya mo so no nkire se wonsa wosa ni nyina herbal treatment massage papa bi moja mu hyehyimu obe ya ma ya o madina wetwa Firestone Food Bridge ho atakwa di sunwan na kumase de ye osofulai alignment 0202 347-647 and 0260-196219. Kanisa. Dudada. Kanisa. Me pato yade be na edo koro oni penu ya sesisi yade. Brayo no maye e ba ni tum. Waya se kaw, candida, gonorrhea, syphilis, chlamydia, brehaisia, rashes around vagina orifice, prostate enlargement. Untumi nya blood circulation ni ye enuti na nanseje ju moja ni tumi ni every sun ya ka ya na ya ka erade me de wasese wabo me ho ba ma tekremada bodwe moja di mu moja na edi every sun na papa de ya de pe wo mu koje kanisa nom enra mi se champion no wo kan wo se kanisa de wo nom a na boa utumi da utumi didi na wo ho so aye den ubenya bi ewo Canadian crying ubenya bi ewo kanshi drag lane ubenya bi ewo ho sada na kumase colinac misty dani heba happy dank Freddie Mens PFA ukaishi drag lane anaboachi kobedia richco ana fe mankasiem Jeff heba pene heba o kepko so wa se bi drofie takwa cap heba osunya any baseline shops no nyina da friend 0247 887-436 and now 0202-990-943. Nene yen emon komo 21st clinic. We are the sciatica experts. Yen na yen yaji yatumu yesia na mu edi kan ni tieti na o Dr. Blessed no frasia na obi ansu siano na obi eye bie me pa wo chew otu asinti na etwetwen wo sciatica ye o utu na ya se wetie fufrom me pa chew sisi hwai yen fani nyina nko 21st clinic awomu bibia yawo enwa overseas ye ben Alpha Radio Kumasi sada ne nkransa hinda da wanya ne baby kona brunsem wa Techiman ye wo GN Bank dan dadan Techiman Sunyani Road na ukọ na kwaja o mamu die 21st clinic ye je wudi nti ya to apete 0540311311 me pa chaw ene me dofo pa Kwame Otu awo AD Otoka Rentals ne yere abeta Frimpong
ai a friend wotowa ma me dina woda yesre osru shiwa osru ahoden osru nimude enkwatente ahoden wom ene yede ma no akuma onyame onhyira wo obra wo bie chapter fofrei ade bia wo free soro ba woni pantimi nyim free wonsam kokko wanim na di enkonim hip 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 hooray apere wo se wo ba no ya na wono bededa pacho me tai so da pa ehunu sa de no me tai so da me dai so me so da no ba na me aba beda na de achia hu timi skra say but any won susu ni akoso mommy untimi nkonturo ni nyina su kura bodua ni na mu kutia hu musa se ba wo ba ye no ene sei me pacho ni di ya de na ode na ma na huhum sem na me pacho wo me ba ma me musa ni me bi sei no wo sa no be ma no hunamu e adwuma de hunamu de ati atom because Utie ohinini neba ye no heni ani started says about their hospital because ade bi one na medical issues here the shisha dum ni adan yo apare about hospital there credit skasem ho ayedinti no community free hospital so medume ye bre metimi free doctor o catch him be a draw no mo 7 bottles 5 bottles my dear chira no mo doctor ben no so da gono so wa wo churu no be bisa mwani baby me to say mentimi hwe me ba because I was meaning ya adwuma na nka matimi ama akura niska mo frɛ me school fees mo frɛ kura me mfa kɔ me mentimi hwe no na ma no ma ye basa ma me wo ya adwuma so ne ya bu kwase a be yu ya mo ya no be na wanka wo so wo kuma be to ye ma betima hwe oba no on famba ti ama me na musa mentimi wo be nso adwane agya wo e ma so mpa ho kyere ai gasi wo a usika sam nye edura na jo nso a wo kɔ ho nso a wo two nso aka ne ho etimi ji adwuma eje mo so aba mo ye ne nkasa ne ye mfa ne ma no na o ma ne duru na ne yade ne so na emwaye yade no a wo de nam no etro ne nsam no a wo ba nso ku na nadwo no maami a wo ye se ni be me ganafo mo mi empemra bi ni wo mu ni o se wo bi be ye ne yire ho ade onimu kapre na dura na joa wo pa ni ano no abeka watim na de na ho tie ne se ya wo motadua ne kora so chi ku de ni tadua so chi wo wa yo ade a wo ye wo no o de mo du sebe wo ba no so apare ya wo ba we you sitai wo yire sa ya wo yire anyi bi kora wo ba we yi ma ya we ma na o mane dai ya no wafi na dia wo Utie ohinini adaso no say masuda ya na oba na ba no wafi mu masuda je no oba na ba no wafi me ba no wafi na urate yankwa o mane so ejemos hello mami ejemos mami ma he yeah mami ye baby abetena ya nimu na wasi edura na jo ama mi bi ne da ama ne ne nyina ase ama sese ne be mu kura ye mere wasi bibi so abefu na ya ase wa ye hania operation pen na ese wada woro ma obe de na obe ya maye yo mami we de mechia moni abadwafo nyina achia atiefo ne ahwefo nyina eba Sompa Africa sie so spiritual marriage de esene ma bebre yare basa promise and fail adwuma enkoyie ni nyina be toni pa so a edeba na abasai de meboa no na eno abreki afri na so na ne niema nyina timi ayeye kama nti spiritual marriage no de me ende no kra amana nyame ti ase yo na se no be mo ana che se niema ni nyina betimi akoma no yare nketenkete a edi abre no nyina betimi afiri ho amana no se bibi afiri de ye honam de ye honam emu de ye bepe honam aduro ena de amana but the spiritual no impact na de ababia de
that spiritual marriage no dia ba bia de ye ni nyina be firi ni padua no ma wonya hoto adansi die bebre abaje mo so na mrepam no omo beba no omo beka omo start say wo hwe ebi nso efrefre me papa bi frɛ me say see free pankro no or say na oye police prosecutor waba pension ajadu in fact waboma basupa obeje adure bi nche or say abrantie no case you know assault and causing damage kwala na ye de wo mapo no wo I was saying assault and the yatete ne bet and then attack ye dana sepa o nyina afia hunyim or say of framework wonya ko be framework ka kire mo na your police prosecutor waba pension yo wasofo Paul say wa frɛ no yes na o papa no waboma basopa obeje say be Dr. Amos adure bi wa hu say ampa yo etina che James abrantie no da be na wada woroma ye mane mra abrantie echina nyamepa echina mumfa me number man na omra yo na ye mwa na bia emfiri ho na onya na hoto na adwuma mpagya ne ma efa akonya iso ka kire enipa bebre a wo sa problem no say wampe obi mana endi amawa ne ma bebre wadwuma basa yare basa nti na no ya da se James nti we are the number ne be ma obefre why me so me da se pa mama ebusu ya James ebusu afom ntetemte ho na me se champon yenko yemfa first one second ni na mom na nsem no de se de ebubu ba no ada wo bibi foforo ka se ba no father na no kra na do me lo friend ka minti me ba difo ba ko I be na ma olole fe u free na bai yo tu se u be kwekura olole fe so dey dey ya me be kire why u de anwene ho wo hin ni me da se pa abrantie say ye de obi ka ye chini pa esrim ni ade ntimi hu no apre me hu say obodi no na me hu bebi ya wo free because esrim de atran pa oh enka ya de wo say de enka esrim ka do nka nyena na esi ni tuo ni ade enka nyena na emom no ye be wo no ha se na ya wonta enko ho no mo nti onim se aduro e wo ho no wani ni sa spiritual marriage de se na ye nyina yenim no no e ba wo so a ese wo bibia sebe nipa hu krampo ana wotaw nipa hu a wompe wasem wo so bia mu nso a enye yie agiegu enna chese e de awerho ni amanne ade chia na onu ho nso wana wo akwa attack no enu nti no tembia no ya na huhu mu fam de ho a wo mo fa so ese yare no enna ekwa mi so no wo mo nso ya sabi wo mo ade no so ese eja emosom wo mo nso etumi ye enu nti ne America ne se we no enwanwan so enye ho bebre anu adro ho no mu na yenim se eni beye bosome no na wo ba betra se akasem papa e de akire ye enu nti no kana kwantu ne mo ade ba kone se utie ohini ni adaso obi na kana so se mombro wa na da ben emma yempehia o emma bi no yempehia sebe so ye bemma na se wutie mi na wo yire ete wo fense wo nchen na wo yare no odaada wo na wo ye onyankopon entime sram sa ma wo mo no ya mo nhwe mo yi na mema de ne mu nimu ani sese bio sa wo yire yare a wo na wanu maduro konko pedro na onom mu ne ye ho adaje ababa yi wo ti so wo ye damani wo suro hia wo pebre wo dwa no ho na wo kan ko chese ebedrum rebine na abranti wasipi esita na wo san aba krate kokoma to ye mote e ma re ho kra wo di arewo ya de na nko ma wani nye fi se onyankopon wa so nsa bibia be ye mote wani ne mi desi yo ma mere yo that's utie ohini ni adaso ye di kan em say all kanasem na parental care say awofo ewo ho anke ye besusu no wanya bi ntino niema bebre wo ho a wanhu ka ebe free awofo ne side ho nko benya maame bi aka kire no se na eha me ama ka o ma kire ne nachi ama wanya obi ahwehwe saa yare na no aduro nti yare no ene na ayede anyini ama on the adwuma na workaholic adwuma na nti wa mpechira kwan eyie
kosi sɛ ɔde aba abɛpie ha na yare atete sɛ num saa nneɛma te sɛ deɛ spiritual marriage a yɛkan ɛne me yɛ adwuma ɛnyɛ yie ɔba wawa kyɛ sɛ deɛ mama kan yi saa honhom adeɛ no lead to so many things and it takes spiritualists ya na yemu bebree yɛtete sɛbe asɔre dɛm wobɛbɔ mpa yɛ sɛ deɛn it takes spiritualists yɛka sɛ spiritualists ɛnim sɛ asɔfoɔ bi yɛ but yɛwɔ wɔn a ɔmowɔ saa adeɛ no ho ahoɔden paa wɔ hɔ ebi de nhaban ne ade ne ayi ɛna ɛyɛ first ne yɛnim wobɛkɔ akɔnkyena bɛboro sɛdeɛ ɔna woyam nyinaa atwa kuro baayɛ no asan ne wayɛ dɛ aba abɛda basese no nyame adom yɛhu sɛ ɛwɔ ne lie ɛwɔ hɔ te sɛ ne agya mmɔso nso nyame adom wabɛpie yɛsra bɛn mu ada biara agya ɔyɛ ano agye ato no ho so yi nyame ɛnhyira no na ɔnkɔ so amie n'ani yie na ɔmo de saa nneɛma ne ba no ɔnhwɛ ma yɛn na ɔmo problems ɛnyɛ solve dem sɛ wahwɛ a onya baabi a ɔbɛfa sɛdeɛ otie yɛn a ɔde abɛɛ deɛ ne sɛ onim sɛ ɛyɛ dɛ yɛ agya mmɔ so hɔ nti sɛ obi nso so wɔ ɛtie yɛn na sɛ ɔno nso so ɛwɔ ho ayi mmuayɛ foforɔ a ɔbɛtumi ɛne yɛn ɛde ho nsa wɔ so nti wabɛɛ deɛ yɛnim sɛ sɛdeɛ ebinom deɛ ɛto atwa no nyame adom nso deɛ ɛto bɛtwa ama watumi ayɛ abrante a osi bisita ayɛ adwuma ahwe fie why yo difo judge me pacho wadawro ma yemfa ya adwen kɔ ya doctor fo binom abrante okase wodi kan akoye hania yes na adenti na aba ya de we so say timi ba o oh debi so oyi mu de ne firi mu a o se eye etale wuntini no ho eye moja ene tare wuntini oh odi na emuja meka de wuni meka de wuni me pacho meka de wuni me kra se wo de wo ye doctor ye oh je me hu bi da edi na tale emuja tale oh se eye moja to na eba enya bibia eye moja to a te se wo ba nya ne fibro dan ne ye mu no ye moja nto mu yi a na sa fibro do mu yi adi fa san ba wo se ona me che se omu no ano no mo ye no ya on je che de adwin koso a doctor fo bi no omo mo ayen eno obehu oba bia defu wawo a ya no operation bia ye kutu bia no asa waka ho wode yem on se ye boa sa ne ye ma no omo ye serious omo ko school a omo ye serious omo hwe yen because yes ye bre papa bi okoye ma hu bi ntamika no papa bi okoye hania ya ko twen CS e wom se di for me bo hania ne ye wi anka dwumade pai peja peja ne ma but on so se akukire nti o san akoye adwuma o ya no na asa ama na ba eti ebesre papa no ne second CS okoye no na asawa kesese tie ni na chie ni CS ma na de ye mo o se me surgery on okay minim se ni nyina CS eti ebesre ya doctor for omomwa yen idi omomwa pa ana afa so je wadawro masene na osika no sama na ani mema na maba ho mo ntua sika emma mrente de meba wono no mo wie omo mpa ababa ba ko hu mfama me arenti oh me dem sisi mo den woni sisi mu nyadin woni sisi mu nyadin tina o haw na ma ne ba no so no na me dem nya hange no ni sisi mu sei hange no e peja tur ko so sei ya spread no spread no misi me wi mo mani tate difo judge ado say wo no de here asole de yin what oh judge me church na free gospel church ye de uye be fo kwana opekura oba me me wale o me ka se me wale o because any me ekoso no mon fam na yes mon fam ko mu a obo yam bobro afo so adai na wo si abrantie so wo ha woni a chimu sisi o mato pamu dene ana wo sorry na experience no na ye hunum nyina sa na wo de asra wo o se o mo no mo tra so mo sorry o mo twe o tra so no atwe ta so mo so no wo nyina ye o mo mra ye de bom dogi 21st clinic nti ye sisi mo eden wo ye baifo na ye ho ma ne no kura mu nyina no 21st be jira sama o ye baby bia kama me sisi achi anto wa tre no se doctor nkranza o te de o kekai wasiri ya be ka se di fati atomu ama 21st clinic wo ma me sisi mo eden no we are before na so ba obi ade bra oba you hu adi me before me mas abefore sa me ha go na ba koto me se ho a oti bete on tie be sere abefore no munya ye pe e ma because ha dwe ya de e di nya anu otere
na bibifo nkwa na wɔyɛ so ana na abrofo no so abrofo no mu so abrofo nwi sa na wo beifo be ko beifo ayi abrofo krom okwai da ho ye bibifo no beba because ye de ye monkey because ye monkey nenam o jeje monkey ya bla boni nkoyi tie say papa e mososo obehwa mai ye nya ono de agini di papa e moso agini di ye nya kokoro na o ma me ndro dware me ndro enwere dware kama judge infense etinye moso nko ene omo a omo so wọ́n yẹ tán ọmọ nuro ma wọ́n so bí nso bẹ bu ẹ bẹ jia because ẹ máa bí abẹ sẹdúró wei safe yà wọ́ yẹ wọ́n yẹ ẹ̀ṣin o dabi wọ́n de kyẹ́ yẹ dabi yẹ ní sika nti sẹ bi a wọ́n so bẹ tumi agye ato wọ́n so so yẹ bẹ tumi adeɛ ni bi ama mu a yẹ de yẹ mu wa ne yẹ pɛ adaworo ma o fere producer ọbẹ bọ production line yẹ amu fa nto so yẹ nya ne nkyɛn sɛ ade hyɛ wɔn kwansa wɔn mo fira sɛ the stories no ɛɛkɔ saa nti yɛ boa no. Ebedru free next week ko no mo de o story say ba no ye beye e won kransa so ye be fa no ha kama pa ma ai te said o mo te ha ye no kasa no technology Dr. Bless nyamishra no ba bia o de ye kro no o de ye ko ba umi alai papa digital no o de Dr. Bless Dr. so wo ye hwehwemu ache obi otimi ye sciatica na sati ka oti din bi da depi ahoma san unentri sa oto ase e ma sisi chia na be ma kwabra nesi mitimi ye ho dwuma ma ne tren ma timbu pa yi Dr. Nyamishra pa small body danger baby o ye dwuma ebusua na chese ye nua be men ye be manu be bo so me ensa inshallah ya hwe se de nebo amane tadue ya so de nebo amani age so na nkwa na ne friend no apija ka o se bo amana obaye na wo de agya na akosra obi da ho aje mo so hwe no otimi nante so se tadue na apija wona man friend peja se krai so no atumi nante betra bonten ti je se eje mo so nyame hira no wabo adwuma na me fa kwan so na me wura Dr. Matthew Poku Prempe ye wo de hye ba Dr. Matthew Poku Frempe onumunyamfo sector bia ye du ko ye bia Dr. Matthew Poku Frempe dini huni wako education ministry dini huni energy die bobo wono no ma ye ti se bibi di dum siesie kane an ye de ye dum a ye se ye dum na so ne ye dum siesie yi wo haw na firi ho preko pe Dr. Matthew Poku Frempe nyame shiraw eni adwen papa ni nimudie ni ngunumu efie eni suku nyansa ni nyina wo bi kura wo na daache hene die vice president be fata wo papa no challenge all day in court what's asieso what's asieso mimi judi mamu so do man ka ho na se ye bompaye nyame nso ne ye nenam nti ye ne wo fe vice na so be fata no nim de no so ko akiri ko abucha mo fo be gene yes do onum to ne din gina kire no sapa se ye nim bobo nte de ye tu kwan yes of mama premai ohini ni adazwa obia buffalo aseho atiatom ele ye buffalo mi bay wo ma me nya wo so wonye ene ya atiatom teacher na holiday was ya ye ni ewu 0554931931 hello hello Bato wala na so. Pacho din baby akasefi. Akasefi ta kwa bibi. Yo yentiwe. Medical center. Bato about no so no hangem. Me just have been but no so you be am ye edmaden pa. Na sa hani ana. Me de minim die ka ka minim am. Me nya fa problem bi. But my pretty but doctor say me eduma me ye and then me say me just tell man wait you know. The moment they me die. I'm die around because about 14-15 years. So me that say me eduma me ye because ye. But what could put the first one now? So also so if you man can we do share you. No only apprentice pa. One quite no be madam manage. Baby I want to say no ko when you be. Me ye gino mediti ba no me do horum so a na ye fa edidi supi no correct yes me fa do you know na ye didi ko no pi so wa ko pita no he nia no me ye no tag ma pa doctor me according to her doctor ka say
the Bedrobian war, bet me assess again because also party maybe cheer. Now, some Katana winning a kid at the show. The two new Sonian is Sanaba 1 year cassette. Maybe I will start here a Bruno Sono. Now, I let Pusana a Pusico Sabo. And to obey me, Padia, until I'm collaborating with from here. Who said, Mom, said, Dumano with no Stamina. That's when you're coming up 20 beer. Or cover which will go cash off with Negma. It was a missing contract and Negma. Me secondary school. Almost 5 million now on me. Me man quack, I let it talk about medicine. Hello. Hello. Hey, would you hello? Hello. Would you baby Akasefri? Hello. Hello. But mama, good afternoon. Afternoon, Pachudin, baby Akasefri. You come better me. Who come better, young? But mama, you need that. I don't know. The doctor said good job, baby. What the day? Look at here, good job, baby. Hey, I tell to move. Because no one will for you a while. Oh, be and so it didn't matter. Oh, you mad up for. I will keep this. It didn't matter. No, I mean, I am one of them, and said they needed that. And the person one idea, they will remember what happened. Ah, you. And also, you bear factor. Aquasi. Oh, for fam, Mabasa. Yes, me for by me. Uncle, how cola? Uncle Penocrana. Untimi Fanco, Uncle Reno. Senior. I say, me call. Miriam Susu say, James Berry, but hospital, they so to me Sako. Because the IO said, you for Friday, Banner say, a Jumadin, a cousin, you know, and which you call a Samba. And it's but Obano no better than the say, young way you must spiritual. Na physical, no medically, and so a young way you my hello. Hello. Pacho, don't baby, I can say free. I have me, I took a attention. With Dandy, part one who's still with my boss. Miss Ram Edlano, I want to know. I didn't have to yesterday, but I'm one young family. Or then when young family, the accident, and say that, say hello. Yeah, Mamma, my poor yeah, Radiadumo. Make a self dreams, a man at your family. Yo, young Cosami. And the Mabaga. But I some Macron person make a Andrews here. You. Mamma no moving here, say, on Yanya. On Yen Papa. Now, so no, that's what Mr. Aquan is do. I may young so you're being there when you're beyond bedding a better and say, and the Mabaga. The better and say, and my bugger. Into answer be no, yes, I'm quite at 7 million a month. No, Madam. Yes, say hello. 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 Would you baby? I can say free. Yaba. I some powder. With them, I won't fight. Oh, I baby and Kui, line in it. Hello. Hello. Afternoon, Pachodin, baby, I can say free. Hello. Hello. Would you baby? I can say free. I'm not going to say and I family, Mr. Bright. You are just right, young Quay. But the echoes were your friend, the Minia, them and Abra Bomono. But so the Bernard, your bigger jeans, your master, your home, my and I'm by sir, or can send you no program in second shaving about saying Yana. Any other papa, yes, and Grenady. In case of your hospital, you know, yet my dear Samba. Apart from saying, would be through the Twatian of person there on your operation car at the summer. In case the young within the court there, Papa is one enough, and you know, I'm number, you make me number one. You and yeah, that's a pa. I mean, insurance was what can't.
Jinaso pacho jinaso kakra bi ma ye na yam pick o number no. Jinaso kakra. Nso ni sofo man. Yankasa mi wo me asori wo agenda. Me pacho ye fa o number no nti jinaso. Aha wo fa. Yo mati. Mati. 5,38615. But the number. Yeah, that's a papa, that's a befre. Why? I mean, shroud. Yo, mati. Yo, you never my obedient, baby. I will be a chat on catch. Hello. Hello. Good evening, baby. I can say free. That's what the Jana make us so free, resting off. Yo. No, Papa, no can say, you probably, you know, you can be a channel. Yeah, you know, yeah, that's hello. Hello. Good evening, baby. I can say free. Udini baby, I'll free. Yeah, tell me, game because I think Papa. Yo, young quay. But yes, number so Ejemos. Free production line, why? But I have so for the number, Ejemos, Missy free production line, that's no free producer, not the man. Free production line, no, madam. Pacho, our free production line at that TV is no. Hello. Hello. Good evening, baby. I can say free. Dina, you're number one. Crying some of you. You know why I'm quay. And I can't say, Papa, Nemo, I actually much respect. Because doctors prescriptions and commanding your physical. I want to watch us go. I am you must be. The secretary Aquanano. In the minister said, come on, let us go. I'm on a draw. Yeah, I'm going to be a support like a crack. To the drum and the big car also. A bit to kind of work. There's no more of that. Let me remember what I have. I'm not going to put it on you. Yes, Ron and Away. But more than Fabian and a Wabba Quay, the Pessica and a Kessica. I'm not like a crack in the Modiaman. You lolly say, that's it. Or that's it. Hello. 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 Yeah, Joe, didn't baby I can say free. Living the other year, I'm such a ticket. You want to have a tell why? Method must be a man. Oh, yearly too. In the man, and I let's check of this. Hey, Aunt Abaya eating Porchoala. We are boy. I didn't say. Yeah, but Maka, you are coming. I am at the bunyan. But a man, I try to move. Hello. 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 Good evening, baby. I can say free. Hello. Yes, sir. Mumwaye. Na yankwe DNA ni Andrews. And then it's na ya sa DNA no ya beye. Na ya betina fidie so. Na sa kola no ne ba when ya access to ne ba. Nya ne ba so ka bi e boy no. O matua le ka. Hello. Good evening. Udi baby akase free. Hello. Hello. Udi baby akase free. I'm coming to Genesis number. Mami, production line where that's no mon fana mon frɛ why? Pamuchewa. Hello. Hello. James. Mon fa production line we guso no na mon frɛ. Na I be jim fama mo. Ho na beboa mo. Hello. Hello. Hey, la ya ti atoma busia. Na ye fa kwan so nyame ya doma 19 August achimo da Ota Public Park ena mabli weti anso ye na yi na yakora na chiri kura idru August mu amedi poster no beto so na makoja meye nana Steven akumfia me yawo ni nchiama techima traditional council nana ono yere mamefu wi mama Hamida Mwase sadana Bishop Thomas Afariebua ene sof maame ana onso nanu Bishop we announcement on sorry nyasem keto papa erade hia
D4 Chireme, I Stephen Chireme, Sofana Nakwesi ne yire of Mami Salome Asantoa, Yamishra mo papa pa, Apostle General Moiso Senso ka ho, se mo boase e yiyo nso. Yame be ya drum na mekora mabre wati achi ne de animu nyam hye so amewura de baburu se obi wu ne wanyam sie papa opomba mpo eho wo mfaso kire na minum se onyame te ase ne momo wanti mekora me maame achi ama wo hene wanso wakwa akodadin ama menyama somdwe na se odi hye fridge mu de uni ahoto busua ayem hyehye nko na gina me so ye ba eja no aso ni nyina ye ya bodam we ya fe tirim ti ya mo hu nsa na mo bear with us. Hello. Good afternoon. Afternoon, din baby akase free. But I'm if you do not think emotion. Mami ba oba be si ameka se je mo so papa. Papa. Because emotion me the na me ameka se me oba na so ubu eje mo so ni mi. Se unso esa wate atomu. Oh, me from Pacho mo bu fuwa. There be me bufu yo me Pacho. Fa we no. Production TV ana. Me TV. For production line that's on one. Ofra. Yes, no better na me get 0551. There be no freeway. The abeda so production line we no one. Me me also. TV. Me TV. Production line maso. 0541. Hi, friend, why? Yo, hello. Hello. We didn't baby a case free. Bro, no best what I room. Yo, young quay. Yo, bye bye. Abusua de asi akasi ma mienu na na o mi nsa bo agudie mu fa